Anybody who has any information, please come forward so that it will be helpful to complete this process. Litiko letempilo lithi tilishumi nakubili kuphela titfumbu tebantu lekukhonakalako ukuthi tifaniswe kuleti letishe itolo eJozi. We must account for the work that we have done. We must account about the difficulties that we face. ANC tawetfula umculo tithembiso telikhetfwa ngelisonto kanti ke lelicembu lithi likhonile kufeza tithembiso letingu 70% lelatenda ngeminyaka we-2019. I would like labadlale kahle kumchiselwane ye-UEFA. Kupnaku plus finyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati la ku-SABC. Kumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkikathi nikhungethene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Litiko letempilo eGauteng lithi tilishumi nakubili kuphela titfumbu tebantu lekukhonakalako ukuthi tifaniswe ukuthi kudambobani kulete letingemashumi lasikhombisa nesithupha tebantu labashe eJozi tolo. Kanti kutawudzingeka ukuthi kwendiwe lihlolo lekufanisa buhlobo pheceleti i-DNA emndenini letsindzekako. Seyifinyelele kulaba ngemashumi lasikhombisa nesithupha sesifinyelele kulaba ngemashumi lasikhombisa nesithupha sibalo salabashonile. Litiko letempilo lithi imindeni yalabo labashona emlilweni eJozi tawunikwa emalanga lange-30 ukuthi lanze tinini tayo emakhadeni. Kanti uma kungandlula leso sikhathi tingakalandwa leto tithumbu titawungcwatshwa nguhulumende. Anybody who has any information, please come forward so that it will be helpful to complete this process. If you are afraid, use any means, including the hotlines, to provide information at your disposal. Indvuna etekuhlaliswa kwebantfu lindiwe Zulu ithi hulumende utawenda konke lekusemandleni kusita kulesimo. These are human beings. These are Africans. Whether they are legal or illegal, at this point in time, we need to work together with the Department of Home Affairs. We need to work together with the department. Government overall has to first and foremost point to the fact that these are human beings. Bantfu bavakalise imibono yabo ngalesimo. There's a lot of illegal immigrants, so that's why there's a housing crisis. Nohulumende nokunjalo, usayenza lento athi ufuna uyenza kodwa ke akakafikeleli kwezi situation that esizibonayo thina day in day out apha eGauteng in Johannesburg in CBD basically. Ngingulindelwa Godi etindzabeni teSABC eJozi. Kubuyekeda wekutibophelela kwe-ANC etithembisweni tangaphambilini kwelukhetfo lolutaba ngelisonto kutaba litfuba lalenhlangano lekutihlolisisa ngekwebucotfo ngetithembiso lelatenda kubantu bakuleli nakwetfula umculo wetithembiso telikhetfo nga-2019. Lelicembu lithi likhonile kufeza 70% wetithembiso lelatenda kuleto letilikhulu nemashumi lamabili nga-2019. I-ANC ithi itawuvula tandla ekutheni amalunga emphakathi avete imivo yawo nanokuthi kukhulunyiswana ngaphandle kokunyathela kwetindvo ngekuthi kuphela kwayo kumalunga emphakathi eminyakeni lemine lengcile. Lokhu kutaba lithuba lokuthi licembe libusako litiphendulele lapho lisilele khona njengoba nje necisho kagesi ngenhloso ekumonga kubonakala ugcina tidle ukuthi kuphila tenyuka kanjalo nokusola kwemsebenzi kusedulu kulelive. I-ANC nalithemba lokuthi ngalolu hlelo itawukhona kwenda ngcono kuloko letibophelela kuko. Abutwa amabhalanjela lwenhlangano ukuthi kungane kufanele inikwe elinye lithuba ubeke kanjena. South Africans have long given ANC a second chance. This will be the third chance or so. Whatever that it is, we are the incumbent. We must account for the work that we have done. We must account about the difficulties that we face, but at the same time, the way forward about what we are doing to address the basic challenges that face our people. Lenhlangano ithi iphumelele kulokunye kwaloko letibophelela kuko kepha iyavuma ukuthi kube khona lapho isebentele khona emva letinye inhlangothi letimcoka. You just need to be here at Dobsonville Stadium in Soweto on Sunday
to get a sense of what we are talking about and do as well about where we account for where these 102 achievements are coming from. And we're looking forward to interacting with society, with South Africans, and talking about some of the main hits as well as the misses in the message of the ANC regarding our performance since 2019. And I think one of the things that we're stressing as the ANC is being candid with South Africans where there have been challenges beyond just the COVID and the post-COVID factor, many other challenges that we should have been addressed or could have been addressed better in order to make sure that there's 100% deliverance. Lo hlelo lokubuketa litawuchubekela netifunza telelive kule nyanga yenyoni. Bengamelo ANC Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi akhulume namalungu ANC ngelisonto. Kutawendiwa liphenyo lekubona ukuthi ingabe Zandile Mafe lo solwa ngokushisa eParliament ukulungele yini kumisa timbili lapha enkantolo. Mafe beyangekho ngalesikhathi kuthethwa lelicala kafishane enkantolo lephakeme eKapa. Lelicala lihlehliselwe kumhlati timbili kuya kumhlati Tindzaba ngenyanga yeLweti kude kwendiwe liphenyo. Mafe uphikisana nemibiko lemibili leyahlanganiswa leveta ukuthi akakwati ukuchubeka nekuthethwa kwalelicala. Zandile Christmas Mafe usolwa ngekushisa eParliament lekusento lesendeka ngenyanga yaBhimbidvwane nyakenye. Njengengcenye yekuthethwa kwalelicala enkantolo lephakeme, ummeli wakhe kanye nembuso bavumelene ngelanga lekuthethwa kwalelicala. Mafe ucithe emalanga lange-30 esikhungweni lesikhethekile eMpumalanga Kapa ngaphasi kwemthetho wenkantolo lebekufude ulandzelwe kude uhlolwa simo sakhe sengqondo. Kulandzela kuhlala kwakhe esibhedlela, ummeli wakhe kulelicala ucele ukuthi ahlolwe ngasese. What follows, the court will wait for his evidence to be led in court. Nano bekunjalo Mafe uyichithile yonke imiphumela letena boSolwati kanzinyalo sekutawulandzela lohlolo lolutawucinisekisa ukuthi ingabe ukulungele yini ukuchubeka nalelicala. The court will wait for his evidence to be led in court, not for purposes of determining his guilt, but for purposes of assessing. INPA itsayiphikisana nemibiko yaboSolwati letfulwe embiko enkantolo kulandzela loluphenyo. Umbuso ukulungele kuchubeka nekuthethwa kwalelicala uma tfolakala akulungele Mafe. The state is ready for trial. I think we've been ready for some time now. We've got enough evidence to bring him before court, and we believe that he's got a case to answer to. Kodla uvete ukuthi Mafe utawumisa timbili lapha enkantolo nakuchubeka kuthethwa kwalelicala. Sekuphela inyanga solo kavalwa enkantolo yamanje eHalishiwe eNyakatho Kapa. Litiko letemsebenzi lakhokha incwadi yekumisa kusebenza kale nkantolo ngemva kokuthi lithole ukuthi lesakhiwo sinetinkinga nalokho lelekutheni sivalwe. Tonke ke inhlelo tale nkantolo timikiswe stationi semaphoyisa eHalishiwe. Takhamuti titiva tiphelelwa ngemandla futhi tithukuthele njengoba kusebenta kule stage semaphoyisa eHalishiwe kuhamba ngelinyawo lelinwabo. Emalayini lamathe bamfu kungendiwa kwemsebenzi ngalokuphelele kanye nekuhlehliswa kwemacala ngiletinye tetimfo letiyinkinga kule ndzawo. I feel that the service is not so good for us here. As you can see, this place is very small. And look at these people. How long are we going to take? It can take days, and they're gonna postpone maybe the cases. There's no process because since we came here past 7 actually, and they never asked us maybe if we were help or like trying to come to us and ask us how is the things going here because it's very bad. Litiko letemsebenzi esive libhale statement lathi lencwadi yekumisa kusebenta leyakhokhwa litiko letemsebenzi isasebenta kanti tawumiswa uma kulungiswa kwalesakhiwo sekuphelile. Kwakhiwa ke kusangakaqali njengoba lelitiko letemsebenzi lisafuna timphepha letimbalwa ngaphambi kokuthi kuqale umsebenzi. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la ku SABC sachubeka nato. Noxolo sibandelo neminyaka lenge-24 lotsabwe enhlazatshe thutane neBat Plus eMpumalanga usebenzisa imali yakhe isibonelelo salabakhubatekile kusitha umphakathi lo eswele. Sibande usungule inhlangano lengendi inzuzo eminyakeni lemibili engcile lehlose kusitha abantwana labaswele ukuthi bachubeke nesikolo. Kugubha langa ke le casual day noxolo unikele ngeticatfulo tindvo tekugeza naletinye tinsita lesisetshenziswa onke malanga.
Noxolo Sibande lotala lokugula lokuthikameta kusebenza kwamalunga emtimba ngenxa yokungasebenzi kahle kwengqondo akakavumeli ukugula kwakhe ukuthi kumvimbele kwenteni lokuhle njengoba nikele ngetipho kulabaswele esikolweni sebabanga laphansi makho sonke. 2021 March ngayicala because bantwana labaningi bayasogona labanye bayayekela tikolo because bayaswela izinto letibalulekile like uniforms, sanitary towels and toiletries. Umbiko lovela kwi-UNICEF uthi bantwana bamantombazane babaleka ukuthi igidzi letisikhombisa abaye esikoleni ngoba baswela tinsita libatisebenzisana ngabe basemalangeni kanti lokhu kuba nemthelela omubi etifundweni tabo. Kulencane lemphiwa government yona ngiyathatha ngithenge maybe ticathulo letesikolo and ma local angisupporta like local supermarket imeya Mr Nkosi yes ne youth nje around me. Sibande uhlose kundlondlobalisa lenhlangano yakhe. Emnyakeni wa 1990 ngaleli langa kwakhululwa umbiko welkhomishana la Goldstone wekudutshulwa kwebabhikishi labe balwisana nahulumende welibandlululo. Mhlati nge-26 enyangeni yeNdlovu lenkulu emaphoyisa adubula abulala ababhikishi eSebokeng la Jozi. Kanzi kwashona bamvu laba-14 kwalimala labangetulu kwema-380. Kanzi nasibuat market tetimali sithola kusilrandi lenyukile nalicasaniswa netimali takulamanye mave. Lirandi libita 18 rand 78 cents nalicasaniswa nedola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 70 rand 20 cents, li-euro libita 20 rand 30 cents, lipula libe 1 rand 38 cents. Kanzi ke ingomba itabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $1,938 li-ounce, platinum ibita $968 li-ounce, wela longa wahlutwa ubita $88.83 umphongolo. Kanzi nasibuka temidlalo. Bekuhlonyeliswa abadlali labadlale kahle kumchithelwano ye-UEFA eMonte Itolo. Ngetingcinamba letitsinza labasikade ebholeni letinyawo emhlabeni. Umqeqeshi weNgilandi ukhulume ngenzaba lengizaba mlonyeni letsinza ngeke badlalele lelive labo kungakasuswa ubuholi balenhlangano lephethe ibhola letinyawo kulela live. Iyaqala ke imidlalo yema-semi-finals e-MTN 8 kanzi ke umdlalo weqala usemkhathini weKaizer Chiefs levakashelwa iMamelodi Sundowns. Umdlalo wesibili ngelisonto usemkhathini kweStellenbosch ne-Orlando Pirates. Buka kabandi ke lemidlalo samukela inzatheli yelibhola letinyawo lapha SABC ngumduduzi Ndlovu. Asikubingelele gatshweni sikwamukele Tindzabeni. Msheke mshabalala. Sasa nje isukile iMamelodi Sundowns neKaizer Chiefs, sibona yini lesingayilinzela kulomdlalo? Silinzele ukuthi ke kube khwale buya nesikhuni sevotha yeti kulomdlalo ngoba leti imbangi letimbili yathi njalo makudlala iKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns hlanginethe inkulumo thite tekuthi ngibani lomkhulu iPitoli noma iJozi na kutabe kubangwa ukuthi kuma undlula iJoskey River umfuli iJoskey ngubani ngelomkhulu kulaba lababili. Sakhumbula bacesa kufola na iTuli makucala isizini nje kumidlalo yeLeague lapho iSundowns iphumelele khona ke ngemagoli amabili kulinye. Nyalo indlela kumbe ukuthi yini iKaizer Chiefs ifuna ukubuyisa imvuku naye yatiphinziselela njengoba phela umdlalo weLeague kubenyalo ekunyangeni lesicetha kuyicetha itolo lapho iChiefs khona yehlule khona iSundowns. Ngabe ke iChiefs itimisela ukuthi ifuna ukubuyisa imvuku kulomdlalo wakusasa noma cha ngoba phela kunemilendele emibili masikhuluma ngema-semi-finals MTN 8 kepha ke iKaizer Chiefs iya nje kulomdlalo ithite yona ibona ngathi omabili emacembu anato tinkingana lapha nalapha labangakhona kumbe bangathi bangangena ngapotsho ngato. Kufakaza lemvo lengishoko ukhona umceceshi weKaizer Chiefs umlefi Nseki. Ngicela sive umlefi wakaNseki ukuthi uthitene. Any team has got its own weaknesses, and the Sundowns, I don't think they're different to any team that we have in the PSL. In possession, they are very dangerous, but the question is, when they lose possession, which areas can you exploit? And that is basically what we'll be working on. When they start playing from the back, we are fully aware that everything starts from the goalkeeper.
they slow the game down, creating those openings so that they can come into half spaces and make the runs behind or the runs in front of the defense. Sundowns umceceshi ukhulumile aphendula lenzaba lekhulunywa ngoNseki wathi yena utimisele ukuthi iqembu lakhe lidlale kangcono kumlende wekuqala ngoba umlende wesibili uyeta mhla ka23 kuyo lenyanga lesicala kuya September lo utawu esePitoli iSundowns iyavakashela iChiefs kiwa FNB Stadium kusasa ngensimbi yesithathu Tindzaba Rulani wakamkwena ngumceceshi weSundowns yena uchaza ukuthi nje ufuna ukuthi badlale kahle bese bawucedzela inzaba ePitoli Atteridgefield yemkwena siyakucela ukhulume. It's going to be a very interesting game, two very good sides in good moments, of course, in the early parts of the season. But we have to play it as a once-off, in my opinion, and try to make sure that we get the result that gives us good possibilities to approach the second leg with good confidence. But the mentality for us this season is to prepare as well as we can and try to win every single match. Ingabe kusho kuthini lo? Lengindakusho thutse manikiniki kanti inzalo 32 FNB Stadium isimbi yesithathu Tindzaba sitabe sinayo lemidlalo la SABC 1 wonke umuntu akabukele kepha ababukeli nabo banayo imbono yabo ke sibeve ukuthi bona bathitene. Hayi mina ngibona kudlalwa ama-draw nje kule first leg. Ama-scores anamagoli uyozathole uma sekudlala i-second leg. Kweli lam iqela iKaizer Chiefs hayi umnqwazi awuqini tu inayo le ndawo ogengceza kodwa kuba lidlala neSundowns noko aliqhela ngophoxa lizawuphumelela pha kulamdlalo. Le nto kusho mina msakade ukuthi iKaizer Chiefs kusasa disappointer labaningi kakhulu. And then because batocabanga ukuthi yona yoshado bese kubangela uphumelelako engikwaziyo nje ukuthi le MTN 8 kule season iya kwiOrlando Pirates noma kanjani mina amaqembu lengwabonako kungathi atawuphumelela ku MTN 8 ngibona licembu leOrlando Pirates kanye nelicembu leSundowns hayi so itrap Sundowns sasa akubuza la so itrap Sundowns iChiefs yak final izobhaya nePirates final ngithi amaqembu atawuphumelela kulomlende yokucala ngibona amaqembu lomnyama Orlando Pirates kanye nemakhosi Kaizer Chiefs awu Mbono wembukeli SABC ngeke ethweswa kuphendulela ngawo ngembi ukuthi ngikukhulule egatsheni uyathi nawe score ubona njani kusasa ngibona lengangisho iSundowns isemandleni njengoba ingakaze ehlulwe nje kumdlalo namunye solokucala isizini masikhuluma ngeleague na 18 points ngemuva kwemidlalo yayo lesifupha iChiefs yaphumelela bese yemendleleni bayishaya kepha ngibona kusasa ngathi utabayo umdlalo nje lo tabu umadima wemacembu lamabili kepha ngibona iSundowns itaphuma nesikhuni isivutha kanti ngelisonto iOrlando Pirates neStellenbosch FC kuvakashwe eAclonic seKapa lapho Makepula bonakala vuthe malanga bi kakhulu umgadli wayo lapha elipasa zakhele ngibona ngathi nalapho Makepula utawubuya naye abuye athi umlende wesibili sekuhamba embili asibonge kakhulu Gatsheni isikhathi sakho bonga mina Mshengo Mshabalala nathi ke longatlinzela kule phuma embiteni kuligwala FM nyalo nakuhlangana insimbi yesithupha Litiko letempilo lithi nyalo tilishumi nakubili kuphela tithumbu letfanisekako kuletho letingemashumi letitfoleke kule sakhiwo lesokheleke ngemlilo lapha eMarshall Town eJozi Tolo. Chwepheshe wetibhamu netinhlavu Warrant Officer Cornelius Rufulze wethuleke ubufakazi ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa enkantolo lenkulu ePitoli. Dingawo ke talamuhla imbele sondvo ayibe ngilenhle nalephephile.